uvertiru se postavio vrlo autoritativno i po meni jako dobro odsudio. Pa nije mu bilo lagano, apsolutno, jer takav jedan pritisak, takav jedan medijski linč koji je dolazio iz raznih strana, vrlo teško bilo suditi i mislim da se sjajno snašao u tom ambijentu i da u konačnici na derbi nema ni jedna ni najmanja međuje. I drugi pogodak je opet posljedica jedne pogreške. Carević ovdje je izveo malu majstoriju, umjesto da ispuca loptu, malo komplicirao i Dudu stvarno ima taj njuh i nos za gol, odmah poentirao, kaznio. Pazi, 22 gola u 20 utakmica, to je senzacionalno, više od gola. Čudesna statistika, momčad, i ove dvije utakmice to je bila najbolja demonstracija njegove kvalitete i da smo napravili sjajan posao sa njim. U međuvremenu vidjeli smo prvo jednu veliku šansu Vugrinca koju on nije zabio, to bi bilo konačno rješenje utakmice, pa onda jedan promašaj Jelavića i onda ovaj pogodak koji postaje, pa rekao bi već karakteristika vaša, da pod kraj utakmice malo padne koncentracija, ponavlja se Rijeka, tamo ste primili 2 gola u završnici, ovdje